Na početku molim vas da pozdravimo himnu Bosne i Hercegovine. Dragi moji planinari, poštovani gradonačelniče, poštovani predstavnici institucija, organizacija, predstavnici medija i ostali uvaženi gosti. Pozdravljam vas ispred Planinarskog društva domaćina današnjih susreta, Planinarskog društva Zefir i naših 200 članova društva i organizacionog odbora današnje manifestacije, treće po redu Gračaničkim stazama, koju održavamo svake prve nedelje mjeseca juna. Dragi prijatelji, nadam se da ćemo se čuti. Sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da smo danas ponovo kod naših domaćina, znajući njihovu brojnost, kako su vrijedni i kako su organizirani. Ne sumnjam da ćete i danas uživati u ovom prelijepom danu. Ovo je zaista jedan od ljepših poklona našem gradu. Ovoliki broj planinara, čuo sam čak ovdje od ljudi da su prvi puta u Gračanici. Zaista mi je to drago i ja sam siguran i uvjeren da ćete sa ovim našim dobrim domaćinima proći tim našim lijepim stazama Gračanice prema našim ljepoticama, kao što reče predsjednik, Lisom, Monju i Sjedom kršu, i da ćete zaista imati šta da vidite sa tih naših prelijepih planina i uzvišenja. Evo taj Sjedi krš pogotovo, ko nije do sada bio, vidjet će kako je to prelijep pogled od ozgo. Ja vam svima još jedan put se zahvaljujem što ste uveličali dane Gračanice i naš rođendan i kažem zaista jedan od ljepših poklona našem gradu i ovaj današnji skup. Evo ja ću, čini se da su imene pozivnice napisali vedro, ja nisam odmah razumio šta znači. Znam da to na ribolovci koriste bistra, a vi znači koristite vedro. Tako da i od mene, evo, neka bude vedro i sa srećom da se svi stignete na vis, a ja vam se svakako priključim kasnije neka tamo, čini mi se 2-3 popodne. Tako da, još jedan put hvala vam i srećno. Pozdrav ljudi, danas Gračanica. Manifestacija Gračaničkim stazama. Tradicionalna, već treću godinu se održava i evo, spremamo se upravo da krenemo na put, na stazu. Ovdje su moje kolege iz PD Lukavac, tu ćemo se naći poslije na grahu. Eto, da nam je sretno i uzdravlje, tako. Moje gradačaklije. Nema mi dine. Disko sinoć bio 45 plus, 55 plus. Dobro. Evo predsjednik, kasnije mi tamo što si reći. Evo je prezidenta koji mi ne odgovara na poruke. Selo Malešići.
preko puta Ozren. Skroz lijevo Kraljica, Ostravica, najviši vrh. Ako? Od što objavati? Ti si glavna svuđa. Gdje su naši Lukačani ostali? Znaka vodite, kad nađeš da se, ako ideš sam ili problemu, samo se vodi od znaka do znaka i dođeš tamo do... Mi možemo sve strpeći. Oj, a kako se ti zoveš? A? Nagrade! Nagrade će biti... Koja je crvena i ima bijele tatkice. Nemojte je jesti. Također nemojte da jedete gljive koje su neke čudesne gljive, šarene gljive. Ne smijete njih da jedete. A po čemu su čudesne? Ne smiješ, morate samo da jedete gljive iz prodavnica. Ne smijete da jedete gljive. Po čemu su čudesne? Zato što ako ih naiđete sa tačkicama bijelim i skroz je crvena i tačkice bijeli su, nemoj da ih jedeš, inače ćeš se otrovat i otići u bolnicu. Ima takvih i jesti 10 dana u bolnicu. Minimalno. Minimalno. 10 dana u bolnici, a neki čak su i preminuli. Ne vidiš kako se će ovo tako. Ne bude vidio sam. Ja izrekao mrtvo. Hoće, nije vam pauzu. Ja ga sam provio do tebe.
Evo, na kraju neću baš puno pričat, samo da kažem još jedan uspješan pohod, još jedna lijepo obilježena godišnjica, tradicija. Ako vam se dopao video, lajkujte, ako ne, bit će bolje drugi put. Srdačan pozdrav, ugodan dan i svako dobro.